Hai menaze ibet ting chua ilungta pen mene na mai bai kyo je skui tak mai go Marasam News kede reinsa Zeme kona salyaga radale Naga Apex Organization nai Naga Hazet gu bo kacham be krozamandai nai raki ramene zinai bai kyo je teset kamai ge wangdui luze de mnata ke pechi guys tati betni kak hachit kyo je kromandai sumai ting mui ge NACNIM nai NNPZ roluze joint statement anui naga hazet me le na hange ki benai coupling begne naga hazet me ki keche parimba chi kami be te tet sabam rahange NACNIM nai NNPZ ne swing samga be te tibeting kum sangna jes kui kum jeu ze kru ku chungge let isak sishu su let SS kaplang retard S senior ne samdi Covenant of Reconciliation haswing samge be sign to ga be ten sapse ngirto bamu rahange NNCN IM nai NNPZ ne the local chiraise panai kangna kano ne kangya be lungsuri na pungze cheketse na pathom mapage renzi ze ten seba nai ji ne to ka klobe misamsa social media ge zai newspaper amege kiketse kangibe sokwe khamluze tato rora haswing samge be join accord sign to ga be NNCN klete retired general Mr. VS Athem nai working committee of NNPZ klete elezo venuna sambrato ga be zaze lugai de leze sale Naga Apex Organization nai Naga Hazet gu bo kacham be krum dai nai raki ramene wang rulu ze joint press statement ge rangti chia kaise bo kacham be nai pekyang na kacham be wang robe patho kanang be de le jai anui Naga Hazet me anui lungtu kli rai ze hazet ket se hasuin samze lunga gate nai ze keche lungtu be nai ngolu be sinia ga be pi de le plam ane lungang mai ra be rehi a anui mi hai na hang de le ze sale Naga Apex Organization na sa ze joint statement NACNIM nai NNPZ na panai kyangna kana delukar chi rai ze hasuin samge pa tate sang de ge ne Naga society le ne ge chi ne te ka kalube ka zing ze anui naga me lungba longria le ne ramrai ki mak che lung ge nai be te wang bu de le ze num le sai ne NACNIM nai NNPZ gu joint statement tate rora suin samge be ne anui Naga political issue ine tuin rekaira haguile ze sale Union Home Minister Sri Amit Shah ne zinai bai ke vizite set kamai ke saze Bharatiya Janata Party BJP led government ne chuna sokri pungjabam bone Armed Force Special Power Act AFSPA hindi anui North East long ge kaibe anui North East state ke disi ibena ge tanai be kai lu bachang ne Armed Force Special Power Act AFSPA hindi luto bu le se sale aize Union Home Minister Sri Amit Shah ne Bharatiya Janata Party BJP go office ka jibe Atal Bihari Bajpai Bhawan Guwahati ke lepet ka lubachang body mena episode mena me dodam sambehi ke saze Rahul Gandhi nai Congress party ne tingkum chang na ja kris kui kum ge election agenda ge kaise Congress party ne election ngampeti ja a Armed Force Special Power Act AFSPA hindi North East Longria ke lutu ga gu leize samre to ga beze ngo I raza pezi hange to ga gu lei kane pasa be relang be to ze North East Longria ge desi ibenai hege nai be ka ga lu bachang ge ne Armed Force Special Power Act lutu gu leize sabeze ngo I raza pezi hang to ga gu mang lei kane kapling be leize sale danai bai ke ze medai dammai Uttar Pradesh ram ge himlogu be pezine Mong Draupadi ka danda tu ge Nehru Institute of Mountaineering ne dagum ze himlo hu be nai kebune fui be himlo pe ke be nai himlo kan zapacham kete ga be tarem ge ka zo ga me mina hangkai je skui medu snow avalanche kebin mi sunga loket ne himlo ge ne ngai ke be ge ne kebin lungge bainam di be ka chai pum ne me search and rescue operation begene Assam pui pezine Dipsika Hazarika kachai pum pepe lak chebombe zinai bai ke zite set kamai ge ngodo kadai delay ze sale
Marasam pogamene saze Dipsika Hazarika Kidung Uttarakhand haramge wangchangai zela delei zai Assam pui Dipsika Hazarika kachai pom postmortem chaibalam chi rahange kachai pom lipi lubachangene kachai pom Assam kadei te wangulei je salei Maharashtra State Nasik Namdige Zinai Bai ke zete set kamai ting chuo kunta mingeu minute kre mingeu hige gari dibe bas Yavatmai district ne Mumbai Namdi Tibet Gari Nasik Aurangabad Highway ge Murupung be gari truck nai gi kadia ka begene mina hangkre ko na chai di lei zai gari Tibet je chome mina hadai ka chum ka hazam lei se sokri ki ge mata te me official ne salei sige India ke de go body pe Prime Minister Narendra Modi nai Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde ne saze Pogri di beloket ne so pepege chadi me kalak lei na hange kacharang kang tun che di benai tun go de mi excretia peruga gu lei je sale Prime Minister Modi ne rangchi chakai je Nasik Aurangabad Highway ge gari di beloket ne so pepe hige chadi me kalak lei na hange excretia kacharang kang tun che di benai tun go de mi peruga betu je Prime Minister National Relief Fund PMNRF kena kacharangkang lagnana begulei zai kaza mahange kacharangkang jangngeu begulei je salei zai Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde ne deumrata ke pechi gaize chogume apu kahre bepege chadi me kalakilei na hange kacharangkang excretia teuse lakmngeu begulei zai kaza melei na hangdu reuki ge teluga bemi Maharashtra government biagane mi pe khambulei je salei India ke degu body pe Prime Minister Narendra Modi ne tingai mi pui kuchum na mai habai ke je squid tak mai gene habai ke je cricket damai ka chang Gujarat nai Madhya Pradesh ge te pihige dichu tu chu betaba misong ka je kacharangkang kuro kreme dai lakha minge Gujarat ke letkai bulei zai Madhya Pradesh ge te pihige Prime Minister Modi ne Mahakal lok Hindu mago ka kulombaki Mahakaleshwar Temple ge te bahange kanang bakene reme pebabam Mahakal loka chibe lepeka bulei je salei Prime Minister Office PMO ne saze Prime Minister Modi ne namai bai ke je squin tak mai ge pachulung ke be haram Gujarat ge te se Dijung to subetabam misonga zeta tu chura tu sunga betarem moderia metsana ge teuga gulei zai Hindu rasem gu ka kolumbeki kana ge kulumbadam lunsam ga gulei ze sale zai Prime Minister Modi ne bai ke je grun tak mai ge amnot barunchi Amenabad nai Jamnagar ke dijung to subetabam misonga zele pekka gulei zai bai ke je cricket damai ge Prime Minister Modi ne Sri Mahalakeshwar Temple ujan ge tebetu tetse dichu to subetabam misonga zeta tu chura tu sumga be Ahmedabad ke lepet ka gulei je sale Kraibeting ke Congress Party gu pepe to ga pepe former Congress Chief Rahul Gandhi nai Congress Party gu ka sakarang manai body mera me mina hanga dai mene Congress Party gu pepe ka chi bahange mine kan chi belam ge lia ga be lesikum ne kakalang be bot Bharat Jodo Yatra gu se phung tai Karnataka Bellary gene penugu bot bai ke ji Krishna mage kaga gu lei je saleng is All India Congress Committee AICC General Secretary Communication Zaram Ramesh ne saze Central Election Authority ne apodoge bowling booth ka rabam Bharat Jodo Yatra gu se phung Karnataka Bellary tage kai raze sam kam kai dele chige Congress Party gu pepe nai hami go maramne penugu bot penuina kanchi che belam ge lega bele sikum ballot box se kagai gulei chaine Congress Party gu pepe kachi behange mine kanchi che belam ge lega bele sikum se betimik che bai ge je cruise squi sumai ge bot se je bot tu sandu pe kai gulei je sale Anui haim nane chigai ra ile Congress Party gu pepe kachi behange senior Congress leader Mallikarjun Kharge nai Shashi Tharoor ne Congress Party president hange helit kudelei ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga delei pi guys an kingani malai indu to delei